Pozdrav svima, danas ću nešto raditi što inače i ne radim, ali moram, pošto mi tako prirede ovi jebeni Irvaci, pa ću i ja malo da se pozabavim ti riječe o ovom nilskom konju Mirza Musinović, kako se već prezivaš, kurac na moj boli. Snimio si jučer klip o meni i govoriš kako sam ja objavio svoj klip. Ja sam objavio i sam ti sebe izjebu više od kralje, znači još ti gluplji ispod. Ja napomar što ovi nisu hejtovali. Znači, konju gluplji mene ne uzimaju svoje žvalje, znači. Nije to lijep, mogu se donijeti u decima, kad se ne zna. Postoje ljudi, inače, ovako u životu koji su mentalno da ostali, imaju neku čudnu bolest u lijevoj komori mozga, pa udalji u kičmeni su ovako na promjeni vremena i moraju mi se sagjetati da popuše. Nije to lijepo nikako, čada sam prdiš i poslije pišeš evo ovako likeru, ako ne želiš da se nastavimo sada, mislim nije fino izbrišti jogavu na Facebook, ja ću klip na YouTube, nije lijepo da se svađamo, pa ja sam govorio ti snimio klip, ja sutra uzvraćam. Onda odgovaraš klip, izbrstam ti rad, šta hoćeš, pa šta si imao koji kurac onda, šta si imao kad si znao da ću ti uzvrat. Znači, glup si ko kurac. Ja ne znaš s čim se mogu uporediti i to ti od svijeće, ti nešto nabio one slike ko aritmetičke ploče i uzeo, skoro si umru na kameri, bolam. Šta onda? Ja sam tako fin momak i ja dajem siromašnjima i bijedi dajem, pomažem koliko god mogu. Pa sad ću tebi plaćati bitre, znaš, ako znaš šta si bitre. Ne mogu, to je, kako što sam ti rekao, to je previše, za moj mali mozak ne diram. Ja ne znam, šta još htio reći? Toliko je, iznervirao sam se bedeze, znači poslao sam aplikaciju zahtjev, šta sam već poslao, ne znam, ja, Boga je buvišao pičku. Za social blade, searchirao. I da mi plaćaju klipove, nije tu zbog toga da uzimam bolju opremu i sve ću ulagati u vlogging. I šta se desilo, poslali su mi jučer pedali poruku kako moram izbrisati zadnji klip i onda zato što se čuje u pozadini taj klip, ta pjesma. A ja sam prijedno, ne znam koliko, iskreno, na 2 mjeseca. Znači, to bilo je 140 miliona pregleda. Onda sam ja objavio na svoje 4 stranice 5, gdje ukupno ima oko 500.000 fanova, članova, kako hoćete. I to se počelo širiti, onda su i drugi objavljivali i tako se proširili, ja mene jebu starom, hajde opet tu lije, sve autorska prava, nema vezi, hajde. Samo što ću morat malo kasnije, za možda 1-2 stranice, morat ću editovati klip. Pa ću ispati malo glupi, izmijeniti muziku u klipu, ovu pjesmu. I onda moram opet poslati ponovno. A sve pare ove što dobijem, ne znam, ako dobijem ove bončiće od njih $190, znači to ću kupiti sve tableta koje su vam potrebne, jer tako glupo komentarišete da vam treba čitati dijagnozu neku. Znači nije bitno koliko spara, da se samo ti javi i švaba će tebi kupiti kolika tableta, samo da mi bude bolje. Ima nekih debilčina koji pišu, kad kopiram gazdan, to sam znao u početku, zato ja nisam htio snimati klipove. Zato što znam da smo mi mnogo slični, zato ja na neki način glumim Jim Carreya, nekog drugog, ne znam kako se zove. Ja sam znao da će ovako u startu biti, aj boli me kurac. I što pišete šta sam pošlo reći, ja kako mi klipovi kasnije komentarate, znači ja radim, ja sam redan momak, ja radim, ja stvarno kad imam vremena ja snimim klip i onda meni
ne znam kako kažem, budem zdrav kad sam klip i onda dođe jebeni seljak koji živi za tastaturom i dođe i komentarše ti nešto za to. Kada izađe, makar malo na balkon, vidi svijet, jebovati svoje familije. Šta ću još reći? Hoću da pozdravim Emi Matićavića, znači stvarno je momak legenda, duša momka, znači nisam vidio ovakvu nadaleko lika da je onaka. Jusufa Tvačića, znači tu je zmajčina, drago mi što te ikako znam, što smo u kontaktu. Šta me sinoć iznenadilo? Iznenadilo me to što ušao sam na Skype, da gledam se s jednom cricom i odjednom napala ekrana piše Billy Hagić Show i ja se sjepu acert odmah i bilo mi to da iznenadio sam kako spala i šta ću još reći, koga da poznam iz Zenice, momka, tačnije iz visokog Muhameda Haračića, znači ja ne znam odakle ti kure izlazi iz Nogavice. Ostavit ću vam jednu pjesmu od Ivana Bošnjakovića, Nostalgija se zove, znači momak ubija. I ima ona druga pjesma, kako se ne zove, Iskreno iz srca, tu poslušajte, ne preporučujem osobama koje su nadavno prekinule se voljenom osobom. Znači, ja kad sam slušao, ja sam se sjebuo 1000 puta. Najmeće. Pozdrav za Benjamina Lubića, no. Koga još da pozdravim? Disa, mene niko ne voli, Orkut se voli. Arko, Jahimi, može li jedna pustite u klipu, može li. Ima još ovdje, ajde da budem fin, da ne kažeš Švabu Šupak. Pozdrav za Džanana Hajdarevića, Seni Mehinagić, Kemijik Davutović, Hajrudin Salčinović, Azra Šejić, hvala ti Lutko mali na lijepim komentarima. Hajrudin opet. Ermin Vikalo, mahanje za Njemačku, donesi mi Kube, nemoj da zaboravim, isjećite na kriške. Hoću s Kube kod Salanovac, znači da se razumijemo. Koga još da pozdravim? Želim da pozdravim ovu curu. Vlado Hođić, Vikala, strija moja, hvala za sve. Damjan Dado Željković, Bedin Mulić, Tarik Hođić, Švabo Goletić i poseban pozdrav ide za Sandru Ivković, znači nisam ovako nadaleko vidio lijepu curu Sandra Ivković, znači prelijepa je da dvoja, ona se bavi nekim slikama na mi. Uglavnom cura je avion, pa tada ne bi. Pa ti nisi svjesno da ne možeš kroz grad voditi kod suku malo. To je bilo to, nadam se da smo se razumili u nekim stvarima, znači, ako vam nije problem, ako vam nije mrsko pretplatati gore na moj YouTube kanal, uskoro ide još više klipova, još luđih klipova, ovo je sve za početak, ja sam da ne bi bilo. Koga nisam pozdravio, nemojte ljudi pisati. Kad objavim stav, evo ovako, i ko što sam sad, može klip na primjer, tema, tad komentarište da pozdrav. Ja ne mogu, nije kod mene u mozgu terabajt ne može, pa da ja sve pamtim i tu. I pozdrav za Belmina Čizmića, znači, i kad pišete kako treba, jebem vam učiteljicu Ujvalje. Znači, nemojte pisati pa da ja moram u sekundi kontakt kako, šta je, gdje. I kažem na kraju Švabo se izvadio u klipu. Eto, to je bilo tu sve. Znači, uskoro klipovi novi, još bolji. Ako ikad naplatim ovu, hajde, kupit ću kameru bolju. Ja bi ga, da ima nekih
trećih stvari gdje ja ulažem pare i gdje svakodnevno, a nekad ću vam reći gdje i zašto, pa ćete malo promijeniti po meni mišljenje. Neću još da govorim šta je. I eto, to bi bilo tu. Čao. Evo, evo, pozdravljam te po 17. put. Emir Nurikić, i tebi pozdrav, obećao sam te sve da boravim njega. Vidim se,